Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handaringana mbishirwani khair malani kando mlio harumazi sanata za dunia. Watukufu rikataribe mna message banu usu suala haima ya nyasi la salasa karishini ngarjo tsangambabi zifikira za hatu haruma ila aktualite sha umusanifu wahe umuhimu banu dunji ya huswe suala ya hima ya nyasi ukaya ndani ngarashukuria Mwenyezi Mungu ukaya ndongo mada zinu zende na undriha dalao karishi yoskwalelo unu kahali berewa abaladhi masuala mada yinu ri sansauwe watukufu si uzambanadi wakana rikahima banu rikaurongoa rikahambe masuala yanu wakana nduwa fahamu ukaya riono kama nyasi la salasa haka uto information za ukaya leo ngurengo vokali haka hui kaza rikaura muwa ukaya yeki binadamu ilatsiru ya kauladhimu ifanyishie shakar jajuju uona mrongo vuwao ridonji ya buhari sharka nzari linde wafanyishie amani baada hapo jibanu ruone sasa fikira za hatu susu ala yino wakabanu rikauza banadi au rikauzi wananadi harumaze komentari kauduzo kafanyishia abantu wenji wakaone sokane mfale wote demfa maudu yotsindrabo kabanu hufana unjapirizo zilatsiro ko manadamu yozila via yakanatsina uparo unjapirizo amutsina uparo kajao si wanadamu garendao wenge satari elewe yokaya wanama watukufu rima wabanu garujo kana haina mru lobanu rongo la demangena wandu kawsu wanaze komentari yokana tende rende mtukufu jao si kabanu ani mriona wanu yokana wanrubanu wamsaidia haramazila nukombraza mbao shasuona komu sizoni tena ikazi jaza hatwari wala ruko sedie mruka waono yawila dhimule oze ngozinu zikemsomo wasiju wakabanu ngari yeshio shahina bahanuzo ubonsi piari yeshio ngari disi wao ani savediri ngari yeshio harumansi ya madayunu shangabo serikali eni mruka nsuju afanyezo yanzao leo kumori ngarjomba rugwanzao kwa tuanza salamu na mtukufu abdimsham ngarjomba ngaranzao ngarjomba kartuanza shangari ngasiswiri yokana ngabo serikali ilobo nsiju yabo hini namna yonsi pia mwanadamu ajo kange babahanu bujujo ukange hundu yambe jao au yake babahanu yambe jao sha ngabo serikali lazima ujodata parihani wenge zerungoka jaka ubireli aladimu shakari jojo unjia enamne la huyo ukanarka uona mimi ngam aminu kana zerungu kao zikamongoni no kana imwa yanyasi yanje pirizo ngam aminu kana de makaulu yakaulawa yasiri yafundi Musa Adamu wakamatana ni leo wake mru yarenge vokali ya ibehe andambe jao edasi se jao ahafanjao shawo za hajumu sizoni wala yakautoa vokali yanike wala mwanyasi kaja parhaniha kaja jitolea salamu mzee wa hatu masur kaja oneha hajunru waheche ruono ke familia hede ajuha panu watukufu siuzishiana hadi hata mruwa mahajana hau mahamengo minane ikaya ge wetanda juusha tunambo kana mojisa tijona rirensi ndamne kana ridoji tashiamba haru salamu na mtukufu Musa Thumani ibonge izo na Johanza lokana zango zinuzi kemsomo wasiju dokana baraka rijo kabanu leo zinka jahunda fundi Musa waeche shangar amino kana dosi hamada zinu izo zinji haruma mahakama komori sheba kukana karujunra ukana zembi zibirao wenji kwa junra ngoma ore wenji wawahi watawa wajahunu shangar amino kabanu mahakama yala yakado dungana na pouvoir wanle wali mamwazalie roha shema mahakama ne dossier ngiobala na ila daula maudo ni jokange na mahakama ya mlinda uhula shabo tsimpaka kalima mwanzalia roho rangu yabo bengwa lima mwanzalia roha wajamrajina she dossier ngio mahakama
wenge rijibiwa ezabira yaukana leo mahakama wafanye haza hao rijibiwa wozerongoza hundana na isulahi antira wanyanyasi kafundi Musa wimru kao tienshida minae wimru konga mumjuo wimru kao yetsi mtume shai mwanadamu kawisha rugo zinji wandu wenji ndizo rukoza mbabanu kana mratso paro haishi ya hari mrabeze hakubalu kana banja yokana fundi Musa wimru kao yenshi malamba isbat nahli karjaba kafanya kosa shaka jakana makosa kao yakaubenu haraka yeshia harumazerezo sisira kayeshi sinae rikarka humo na matala ni fanya zitadwa ziziro au ndogo tsazile kao anisaka dhahir sho mwanadamu mtu fanya nayo nezo ndogo zozo tipia ngam amini ukana amadeli zambishia wanu wandu wakabalaza information wende wenikala salasa na kamlasi ukana na mabejao na psisejao na mabejao wenge na kera advansi wanadamu zisilamu Lumra tijagwa ndaya harenge aibu za wanru hanikamru hasiduku maudu wale kaude azitoa zijasimuia wandu wala kama bala kwa tuzi jua ala kulli hala bo tusilamu na siramba simbe silamu ramba ngaranzore dembeboni ramba bangare ndo zema na manunga rifanyozi zero kana lufitina zero leo ikasi jama suala yo kana leo mraringe vokali yamanya ya ibalance amino banata suo na manziani mrujo uparo ma telefoni bale bangabo makaulu yokaya yo mruka yaji uyato haruma wanu mrujo kanziani bale haparo ma telefoni mruro abavuni endahi baru ngamo telefoni Henry dokaya alama kaulu ko kana ujua ujili wanada mwansipi anduwa yaishie zila siri zila aibu wenge kale umru habanda ya mu telefoni ya bakamrungono kana zerungo zila za do datengoni ngabilo za pasembraibu mrugura ngwe makaulu yala kana na rebalance mriate mwanyanya haruma ajali mriate mwanyanya haruma problem zije ndazamru ya juhe ado kazembale so hano siha wala wakawima mbanga sindanyi tende bawe mtukufu ngwabo kweli wandu wawardiwa watawe ka kweli rikahamiruka ununyanya wasabuzi ukana leumra kubaluka wima na salamu na mtukufu kebisi yawe kabla leo wandu wakautoaza information zakasababisha emwanyasi ala leo bao yaboko la demu wajibenu wa mrusuka za ngozi yenu sidera zitoa ukweli ikakwa tuhenda ikangwa uhule wafanye video waonezukanga mdhulumu mwanyasi woi be information fulani sidera zaba singa sinu hakiki fwazo chasido kana leo rijerke banu rido to wanyanyasi walo banu haruma ajali oka mimi wami japaro kubali mruyani para yanabokaba njao wakamanu zenongozi numrujo kabanu ya riono natsaba funjiburilu hakabanu sha makaulu ikawo leo haba harenge mrumbahiru ujojo hamba kana harenga mrumbahiru rikewa sha ngabondrongo kawo hata yude ziwa nsoma da wanu shakabantu wakata ujo mji hata izungo zae wanjio muoni wanjia mzaze na kule hali izorugo kawga jofungisa vanu zirezo zinu helirele wao siwasaya zinu insi justice insi justice yokana leo manadamu ujabale rongwa jabanu panu leo kakuja ubala dossier ujabanu wabango ni hiyo ujabanu hutoa harma zerezo zi wanruo pia weshia wanrukana hulibia dene wenda mahakama yemruhenda hone sokanda banu mru yamba nguni yo ndarangeza dossier nezerongo zangu akahunde hata zitoa arma Facebook yabonga muaminuka ekanga mahakama kweli wewe kaungo iwe mru wala geladimende pirizo parce que panuka mahakama ya kansi haruma dunia kamili haina nsimru yaliyo yabole obo ambe mru yo dhulumu dashtaki shasido kana mru ajebano ya jambe nguto mapapie mru oi handrenga jao yobe ngwa hujabanu huzitoa kabati mru juka hulibia wale mru bengo mru haune mru onziani mrukati na dro kan mru ya zigare mru onziani mru abo kada aribanu renge mru we Henry nge karkara dira ile warakano starabu ndo karaba kabangaro nao kaza ngozi jaziri somo karkani mwanyasi sha rijarka hoshelo kabanu mru someso ngena wana ngena mru mshe mufanyo hazi shezo pia karje karazulo lea sisi wandurikawa ramba warwaka bangari shangiri yao zanugozinu sindanyi kwa jaka uloleo kana
banu maudu zingozize hija wingu jujura waeche lene familia yahe shale wa haja junru waeche bahati njema wanruwa juha haila imani ya hatu kamrujodeziwa hata mruha hastahamilia wanruwe leo kana narfanya tartibu mwenyasi asidhulumishihe shamanu leo basi vanu katishameza ukangara zo daula ya haki vanu daula haki dainu dukana leo huja huni dhulumu si onrambilo kana mwanadamu kairi omro da sisal kababo nsirano mru pa mwanadamu sheo vanu zenu gozinu kamaruko wahana roho ko wajuju deziwa vanu wastahamilie kamaruko wajuju deziwa vanu wanjela pitali nchoparoshia direct ya fanshi hashansi na uvumbu wa mratu joelewa mruha hafanywa duradere posa anjola pitali wakanga wajushi da stahamilie izwa johamba ngaboko wetuisha kaulu jabwa sawe yabonsi warengo ndola pitali yabo ingio hatwari rahana shononde yabo kale wo mwanadamu ramagara nzoda ula haki yabona rele ukaba no haki daino dikikale wewe hujahuni ambarongo za tulazimu sedeti fungwa au sedeti baliliwa sharele ukailande haki ukawa woi ngurumiwe sharia badola kaya juhende arogeshononde ende arundu hitwa au ya ukaba usiriza banadi ukaba za ajali zilona za director zinu banule onge jukiri o fundi Musa winga twamba hakaurumia sura ya ufundi yokayati uwe leo fundi Musa kamjunra komori familia yake kamjunra komori wajujua imayanyasi la salasa yakenge komori mmono za jiri harmo mji mtukufu watu wa kombani ila hadisi ya jiri 2023 wala wada zata baka ngabotwarabu wakati bala wajiwa dibe eza la wanendri ni bala wa maitibala wanojo hajuju wakana familia yahe wadaze wajokange hula wa umrulo na ruwe nji ya parisi wanziani bala ya remashononde yawe hamade zijirio rijuoka waruwenji wa uloa bala wala rwadibao shaha urumia ya sura ya kufundika gamnashtaki ende hashtaki yuroka na leonga nzao hamedeza kambishava nganzo proof ye eske zango zinu wabaja ye proof nga tambiwa ndeze ngoza kalawa izaja zimuia yeye wala wakamwambia watawa yabo utsu silamu waloka na baraka ukalioma na damu ngujo jake nsamwezerezo zilu yani pare endambe kama Mustafa Bakiri Jamali Laili yejao halafu maudu sijati zitoa zijo mwiso weku twanzo nombise shabaga zinibakio mine familia hangu yokaradu hano siha mahakama leuna jamla jandarkira danoka na baraka babanu hili namna mtipia manadamu uliona akili manadamu ya tsodaba ya Mungu leukana hili namna yeshio katsuye yeshe namna yanzao okai haini bahanu manadamu ya yeshio uliona akili ya Mungu jukana ngwendo shanga bandu wabirili yao gabo sharia kasijode shatunde ze haki shatunde kemro hadhulumiwa shatunde kama njao alafu manadamu ya jajundo kana nge haruma problemu nge kabla na jaendele haruma suje sijomba manama ilishukuria yokana babuha amani harumazano gozino yokana wajawala wana ukanaleo wala wana samaha riziono karumbu Mwenyezi Mungu ze samaha zino zikubalihanihe karijamba leo mrukana hima banu yambe yaonerongo ombia zamba shala kule hali na rifanya tartibu haujihifadhi dukana limiti harumima kaulikao ndori yatuwa banu ndongo manadamu yatsuziona yatsuzikomea yatsuzienshi mratike hamabo ya zambao amazila ngo manadamu hakabala haziono yokane sejuhuja yabagazo ndo za huye wewe kabatima na riono ruwenji warele harma bango la Facebook linu ikawa ngar aminio kana zilati ngoko waeshi zanongo zila shawala ndukao mruha para mruha mabia nungari juwawa atalejimbo la shikomora bakana yoyengo mru ekatso zinabi bando mru jukanguni yengo ukanoja banadoni ba mafura shawe kanguni yengo hauwanzo ya sise bonsi ujodatsema kauluko maudu gajosome sazinru aungajotandu pirizo sazinu yokana riono kana ze vocaliza katolwa panu si wanadamu kwa siti malaika shawe yamba hatolwe nyongo mtume bahi abanga sina rogozi injiri zifanyao aminio kaza telefoni za hatu hamzima mrajo parswada makosa shiuna manjana mangavi bala hukalia bala hamba mnundrabo bala kwamba chao ani garilalawe masihuri juha shahum jobotasi ini mrungo denezahi maeshanga udifera
Menge ritsono kana leo mru haja para mru amambia mru rongo yokabala jao mrazono hamazila rongo kongezo za kweli mru ya Zambia ukabano gar aminio kana sherumbi shatu swa komori si ushirumi haku harmola mnyeshi watu shabano kabati bahanu mwanadamu ya eshiyo walo daula walo mahakama mwanadamu ya tujojo deplace enda portemple plainte kabati ndugu jojo kabanu ya uliliwa ya jokemrige Marekani yende Marekani ndia porte plainte yo droit ndugu jojua ngamjojua ni kebanu mriani fangile jao ekanga mina namna anabokana emarja ya hatuzo tipanga rodoko mori na anafanya mahakama ni hensi bana mwanadamu yende bana yende hazingaro yabanga jojo harambe unudhulumifu banu zembino njema wazajirene mnayunu shanga romba Mwenyezi Mungu leo bando ashemezao kangaranzao daula ya haki ngaranzo haki lewe mahakama komori ileweza ngozinu soka wifundi musabahi shazirumishihe harumaze kotezo tipia ili rihisi yokana leo ngarienshio haruma ndamna yokana garendesi wao ni madhamana amanda barulohun leo ngasifaransa bana shamdukata tujufanye zwanzao na hunu imana kasi wenji skardonji haruma roza plente namna hiyo dukesh komori shahatu mrajobe hamru mahakama hunu uo kaja anikayajo kanavi jumotore mwarandevu nso hunu leongo parwa hunu yende hata ani eshikomori yonge juka hamale umrarange shononde harumru hitso hapomrusha hitso wenge subiriana babiyo mruka subutonde mahakama ende staki mru haumri afanya mrungo nziro wenge senugozina zikemsomo do karbaraka karjaba karno juka banu kakarishindana yolo mrusu joku hahe hao hanyu shidana ne mwanyanyoko johamba ndongo kawa wanadamu wakhtalifiana fikra yokanga mibanu ngahhtalifiana fikra mina mru fulani ngijumkini shamra habewa hawe hajuramba makauli yakasababisha imru haidehala laubao sazi nuzija nge mimi ngamonokana ritsi kubali wanyanyasi kamlasi na la salasa zirugozina zikemsomo harumadeba mandazino ikao mkawenda nizo mweleukana zirugozino mkauni kwa information iliwono kanga sina mfumo ikawa mfumo uwe mwanyasi la salasa hajunru hakuma gobani yaweka kweli wandu wanumdunga naho kweli ilade muwajuhe kondo wakotoa zirugozino wahibe wabukana sile razitoa hau banu gabu hakimanu hawe mana ramba jau hawe ya hamba jau windasi haule kungumanyola tuli rahimilion ruwanu ranzoze haki hau jau hau wazaze wabao matala ni fundi Musa hawarenga mbanyiru iladimu warungowe chadonro kana zanongozila zijafo yokemana ruwamba zijafo hindi dokaka vijaka wanu watemuanye yokakweli handrega mapesa kweli hanifangila jau mahakama walindi ya waone na minga mwamiruka ezako sisindi yaku imanyasi ya lalobao kama aminukana ndeze vokali zila ukaze vokali zila zakautolwa zikanziro na sigara aminuka mwanadamu si makosa marufu eni mbuya jodondule telefoni hajo persona na makosa wala hapara hala hakali ya mru wala hapara haba makaulu kwa katsulunga sha rongo za telefoni zongo personaliza mru yabo heni ya samimi mrajuko jarange ya unduye telefoni ya range zongo za persone zao ya zibe hamwe publiki yabo imahakama wayo mrugutu wanuka ya kansi yoka manadamu ya njie pirizo pasko hizo sunungo kwa gazi ruhusuo manadamu yabo ukada ani ya gazi ruhusuo manadamu ya renge ya beshe wanu na zila siri za manadamu simambiani vanoma ndonika mnusuju katangweni vana mraparwa shamrubuja haide harongoa hoka emakaulu mru ya yambao yalatima kauluko mraju jibi wanadamu waeshi zila siri za mru zila rongo fulani za mru yabundo kana chojuo kana leo heni rongo za mru wanuna mu piacho zishi yabelewa kamro hajajo kana yanuma kaulu ya hangu na kwa hadisi si karta tola za nyongo shasunsi pia ni mugene makosa ya mru hajarenge rongo personnel za mru hazibe hamwa bangu yabo ça veut dire mrugo de salise mrugo de apesheo mrugo de atewa ndo njikiriza alhamdulillah mwajala uwinjini ko suima banu eni mwanadamu shetwa shoti shangu sukazana eni zabishao banu mruha hawawilwa shahitwa zihisa shanga muaminukana ngamaruko ani wujwa huisha makaulu maziro ya hao ya tolwa na jano jawo choshaka mruhara lando ya pitali amadiyo na kanamabani vane mfano wakanga mruha choisha makaulu jao ya hahe hamba hanjo horea
yunga wanadamu kwa shindu stamili unge mime hamonokana haini namna rambauza ngozi nduma ngam amini yoka ishikomurisha hatu si ukubana no kasi munyanya shasushindana yomba byonga mjuo okanda riwono zedeba za kabanu shaboza haje musizoni shahaina mundu yakabanu kajaka mbiafu hakuaku uswede bayinu shaini mundu hakaudone sokana abantu zenu narto ufenjao narunda arrangement narfenjao ani zenongo pia hini na mzongo za kamba abantu shabo ado kamba irumbi tinti na haina mundu tsona mbirumbi usoni mwanyanya harumazila ala makaulu numyeshi au mwanadamu yatawenzia penge miuza banadi ukarudobi misa makaulu ya bao banu babanga wakati mwanadamu ajo parhana gejumkini shamri parhane haruma wenyise ndongo wao leo ngaramba ndongo bana leo mba jamba fundi musaye jao kutujo wana wa mjomba ha kutujo wanyanya mzaha kutujo familia ha na si wandu ruzunguli yao leo ni mrumruka tsudunga na dela letengo ikawa ndongo Facebook bana shabo wandu rulo bana nzima bo ngabo lo Angleterre ngabo lo Paris ngabo lo Komori ngamro hamiche ngam kusudiwe kemroi nge Komori au kusudiwe kemroi nge Paris na ngam Marseille shabala kan sujwaze mili ya zahahi parsanziani ni pulasha hitso parsanziani tulashononi parsanziani nrumi wa wandu yokana mde bana wala mde mamtoe bana yabo hasarando yende mana kwa Komori wabukana ukana mo mjisa mimi tijona namna rimao bano yojoka ngurumi ukaidi izo zahahe sha ya joka njema kama zingi ya swaha husuma suala mada yao okema suala lino aminukana wandu wenji wareveye waelewa yoka kabati mri akaufikiru kana la salasa mjoda Komori indidi ya bahatu wa magobani shahaende Komori hakauhatsuka ngode afanye zanongo zahe na edebela tujuru gendao fundi Musa hajojua ya pwewaru hawe familia heijuhe shafa taratibu kama de yashtaki wenda yashtaki rono wala ruwa mwemilia aini mru atawa kabatia hima kabatia temuanye kabatia tofa ya publication kama mimi natoa jao mimi namwambia ambe jao mimi namwambia sise jao shari jihuru hindi rijuru kana wai habaki wala wandu kondo wala waka control hizo ngozila wakadeziziwa shadu wakojuha tena wao watsaganyene famille wambe narunde tartibu wa ke islahi ya rohoma gobani yabo nazikemsomo yokabanurijo kawinimili yabanu leo yambe courage ba mada tende bari dungwa lejali ko li frene ngalanzore rende mbiora zine sambe shesali jao ni bwana harusi ngamjuro wa miche tengo lansuliona zude za honda mwanyanyasi la salasa uge ile shukuria we amani ya parhaniha ile shukuria kufundi Musa ya samihi kwa ngaro joka bano ni mri atahaswa mahe so samihi zongare zijuwao ngamjujuani ke banu mri andare na ya uke banu urandwa nai rije ufari hata uharai kar aminwe ke kaha haraya hamba kabati namna sama emrui handre nai na rumia sharia abangolo yafanye mezisi tantujwa mwaha ya latseme shahi yabori joka wanu hindri yabori jo rijono kana wala ya haraya yewapeo bakaja kubalia samihi na siga sibanga rambonga ranzoe haki karanzo mahakama ya haki de namna hiyo ikale otede tidhulumu lomba hiyo shabatibire namna ukana narto ubule mruwaye zahe no atilibe mwenye haki yake abukartu sa mahakama ya haki shama mahakama ya haki de namna hiyo nongari shiao gazibirao hawinji eni mru ya mbahare ngwafungwa telefoni gazire mwao abalola reme telefoni yimru lale jeziwa abalola hafinjao intervention nabo sisi ngaranzao daula ya haki ngaranzo mahakama ya haki warukado jusa telefoni ikaye mruoi hende haba kana mruoi hani renga bahiru au mruoi hani bitize tendwa au mruoi hani umwa mruoi haparhania zende ziparara ke mruende ya mruoi na seki mahakama kweli wanzo daula wakena mahakama haujikuvre haujeshele ya maudu baharu kufanya intervention kasi Faransa banu nsu amini yokanga ya jokumrani hunu ya uwe mru wajohe delegasyo banu yando mahakama ndeno mbagara nzoro ndo tartibu banu inge na mwana banu wei hazaya banu jao ya tolo mrachujoni hamjinga yokabo wewe ndo anzume nye mahakama sheki kweli yake mahakama ya renge mru shetendwa shikansi ki mahakama
yawe lazima mahakama afanye hazao ya mbu kujundwa bako mahakama hata ili ula tuzifanya yake ndo msomo kama udunira gashono ndetsireme mru kamna lale pirizo mahakume kamna fanye avia hangu harumwe pirizo yawe sala zangozo shashiza eni mruzirendo shahado juokana adojo zimlindao shekale ore dungwe tartibu inu nsukanja jibiwa tijibiwa we amani ya parahaniha nori bire rirongozane tena haruma swala mandalinu yoka maudu zisijo jamrunda jina ridungo ke sistemu ndainu pasko bakara dungo ke sistemu ndainu yawe sonda bo kartutsa haya daula ya haki kartutsa mahakama haki yoke kale we wande wakansi itendwa yoke mroi handande ya jao ritodona maheni mru yafungwa balensinge dona hii yabukana shedari wavase adoka na baraka narele wanupande huo rike madhamana arumupande huo rele ukaibale mahakama la kansi haukawa bimise haki yawe kale umru hajadhulumu mru haumru hajabanu hade ya mru hanamna makauluko katsuko meleshe mredi hafungwa shariti vire namna yukana hamardo shemeza sonsi pia mru latolo babo sisi taranzao ridanganyensi kartutsa habahaka baharmwensi kartutsa habakeusa warmwensi yokabano bana leo wakansi jeshi wakansi mahakama dukana ngwajua ukana nada mwaishio ngabo yemtsala ngabo tsona mvu ngabo sherewe ngabo ejao ekale oze ngo zinuka bajakansi jeshi wakansi mahakama yabunga jonshar mudhulumifu yabweni mndo chojo darwari ye mwanyanya basi shabale bana leo bajaba hansi wa mahakama leo bajaba hansi wa majeshi au hansi wa polisi inamne kao ani ekawe wenga wena ngawe irewe shangu aminukana kunatonda mrati ujaja urawiye ukanga wana ndo berili yao yodeli mimi ile wao shekale oheni rogozi jojiri heni mrujore gwa hafungwa risodona mabale nsinge ndona hii yawezo ndabo kartutsa hamaudu yensi haturesha amani yokabo heni mrenda nai ujele okaya maudu nedo renda nai shaka mchondanruwa ni milie wabe garanzao daula haki na buyo tsidena mna kutsa daula haki daula haki yonga mjoi bidila mbabe banu harmeze fikireza hangu shake tsuwa swili babana madabala leo tijatsi urenge gra hadadi manama hadadi jesu ulapiza banu sudea suboho tsifenjao maudu hende honshitaki nambengare juhao rendera fetar babala hamadem babala ngudhulumiwa bala jao na balodi ngoni garanzao nsi yatu kenjema si handani hokai kenjema de mahakama yoke babiti mwe wanabanu juzi sheni mruwele wa mahakama hakafurahi nusu kaka ujibi wa kema yanyasi ande yangamie shaka wonoka anu maudu ne dolalo ndani hangu mrajani vunzia umwangu hanangamiza au hanangamize mwana shekatse ende hate mru yatulo kodeni hendo mahakama ya mruwoye mahakama kwa nachokiri mrarebe telefoni ya mlejezi ya birende yende nzuani hawa birende maore shabu mujokabala ya isuwa ya libeze mali au suwa ya hundeze hukuma za mlazimu yawa hini mwanadamu mujokano makinifu okanguyenshiwe nsiju shema na leo mwanadamu wenji wambao kana anarita ukomori au jao litobia inu yokana leo mri arenda nayi mru ya viole mri ya rohitwa yani telefoni ngazire mwao na mfunguwe bawo wakaja venza uo mwana mshwa fulani uo jao alafu ani babu hewa tena na balandu kwa shemezao kangala dhimori unde nsike jao ridir tena rudoju hatena rede matelefoni na rifungwe mruo na riwe wanuo jao yabanga tuparuka na mahakama memaji ikale ora dilungu kawo mwendo dauno ngamdredo nayi ngamdhulumu ngamlapizo ngamfenjao alafu maru nifungwa nundre wandu tena sinzo na mfunguwe hangela dhimwe rohe yakana paro shida rike na daula keni mwanadamu ujokana makinifu mimi alabu ya hangu kanga mwimobanu mi tidofanya tartibu ndoba hamafura hamwezo ni aminio nizo nadunga nyuona mratijo shangaya mwesu ijenjukurungu wabanu mramba balajao eki hangu na mundimu angalie ze video zangu zonti pia mi utuonesa ila damna hezi fikira za hangu ba shami tanza nduhenda hafikra zoka mdu fulani hana mdia jao balange jo ulisa balandru loba nzima kwa jomba jao leo ngamwelego kana leo mwana mahadadi Hassan kasi wazima unononga ndredo nai haunononga mwe amina mwendo mui unambia kama aminu kabala kutsunienga
sheshiko rishatu nsuka na baleka wondrendo nayi wono kan suswali nsufunga na mwendo mui ujahudi para huna mbia bale aswili wanrono kabala bal hada ninge kontrole hangu balaka tsanza nione balaula jau arele wanendo banu kar aminio kana hin namna lobanu kano paroshinda rike na mwendo mzima lazima wake wanru wake kote ila wake wanru wake kote ino sha buhari yabo tsena ngela dumwe tsena sirulo haru kote ino rudu accepte yo kabanga bono fulani sazi ino ngela dumwe rongoze wala rulo sinao ribadili yani yabo upande wa mwanamala salasa kafikirukana sasa ubiri arombo Mungu ukaswala mada ino ujoka werejei tujunda rota basera yokabala bangela dimojo udibe balangela dimojo remejao parce que zinu nazusome ngona mdzedza haho ngone zofanya ngone zokana maudu ngo tukanza ude komo ufenja maudu sijo repete hadisa manda yinu uja ujundruwa weche bensu aminu kanga mundu johima tena uono kwa wahima de fami yao na baadhi ya wanru waluharu muzuru wa dini wala kaunu makaushindana wakaima bana ambaja hata zirongo zinje zure isula shawala ru makabazima huono kakabatsimbiri aje uhimiri abavuni hauya himatemwanyi makaulu akambakazi wanongozo kweli vanuze ngoza yakabuzamba zila kweli mia mino shahidi mine namwambia handrendezo au fundi Musa harenge beru fulani handrenge ya miimi kujaziona shwandu wao wasiduku wade ujundu kana kujoka ula temesha honge amani ngani wambao inshallah usuri mwa fundi Musa wade mwanyanyuho umkosa wadujo koseana sha wabu tartibu yokana rugomada zinzi sibire tena jamba kana kuna ujama udu aja wakritike fundi Musa kanga nazo mkritike sha naruduka na limiti arumaza ngozo kritike mrubano kanga aminio kana ngoza zungoni yabo wanadamu hatawa abola dima maudu kajuka sababisha swa mraulaya swa mrabira njia za kimahakama salam wenge armupande onurenda obanu watukufu adaratimizi juzibanti fanya mna directe banu shahili na mfanya yani njajivenua shati voswe kamera sirongwa banzu ya makaulo yaukaya panuleo garuwa nawe zijirwa rumwensi hatu garuwa nawe mashaka lor rumwensi hatu garuwa nawe kanarika sivanu rabari himilie pouvoir ino randi 2016 ngabo alo banu randi 2016 ngware mawe pouvoir ino izonga sivanu garuwa nawe shabanu ngabo wanruko waone mwanama kemsi juzi harongoa hababanu gasivanu kartutulwa manani mruedo tsarandevu katsu ubuliwa yabo wanadamu wengi waona maula umizi waona hababala ila haki ya hema na nyasi ila haki ya hema ya nyaso kama nu banuze rongo zinu banzi ya waruwalo banu wawana mbana hinu banu kwatsuka wefanye wende mbeboni hama kusiro kana ngarifanyo siasa runge parti sasa benge juru tambeboni banu wawana mbana hinu hata hunu ikangapo voti sojarundu waja wari mila mwenziani hunu mirani na mjeba ikamri voti ngabo mnahazi tsuwa ngamjo urengo ngamjo arjumnika ni nyumba zuzu tufenshi hunu ikangapo voti hunu lazima suhundu wandu honda waja banu ikamjamri dungu atare hunu ye pouvoir ngarjumnika ni jao ngarjum mfangla ni jao mrani hunu ikalova banu ardo bisisha shwa ngarjo itia banu arjo finja zuzu honda wandu banu waja wari explique hunu arabi yako johamba komori awikale umanyasi kemsi hajaba la juzi hajafanya directe ila demwa ngabo banzi ya makaulu ko nja ya septe shaharumo mnofu wa he directe hakana haki yokana watukufu banu leo kasarumenti hatu ngar aminoke rohombi haladara kabati mranzo wane kawe mwanama woi ngena kapasite fulani yoshinda yarenge funfu fulani ya lendese hau yarito harumata bubanu mfano timambani juzi yokana warungo ubanu washemeza abanu ze votizino kandwa hondu majeni do ajuruma karjaharaya rekubali shagar aminio kana kidhamana zirongo zibiri nai yokabanu leo haina mrudiani kwa wizara ya waladi makayo mruwa paro kamera hawe mruwa paro kadepite mruwa to kana association wa romo ne tartibu yefanya mruwa chama balla bali ruono mtapilio wa yani ngabo alama za hemruola shendenderange wizara ya keneshi urumbi ne zembiyo za wendelo wa kaundo ya watendea na jamna njao shale leo ndo sokanale wemro inge na master ya wemro ani inge na lisansi ya wemro na rimnike ba ujo hanziha yabo toujours kabati namna bimparo shinda ri arrive
ukana riono bandu ya wandu wanikiwa bala kamda zamu angalie wandu weji kwa tuju wala paru kamdu Henry yola hafanya hazi Henry yola hakaurumishi hadahu yola na hiyo muhimu yokaini mwanadamu yaijue yoke mwanadamu nikiwa dhamana ya madaila sha yabonga bonungo ngabo milamu ngabo alama za mwanadamu wala yoke mrola harumishi hajau imrola kajau shangaro nao kasina mahamine banunda mamitsana ndemangalie mesharona ukomori yokaya mrungudo wedadaho ni mwanzo bama jutawaze ekodaho ni ula kwa tina ralijana au majana mailiwa ula na mabido wane yabaka bati mrujoshi nende atawaze lazima hule maji yoyo haki ya hatu ngaronao kama Mungu ni mumsajaja ula rumwensi ya hatu leo ngarishoma kungumanyo leo sasabili leo jao ani hariwala wabu wa societe kwanza wafanye namna ukapake maji na ngaronao kazile business za hao cha kwa tu sahilisha iraia kwa tu sahilisha iraia leo wandu wajabala ladhimu lewe serikali wale ukaa panoma raia wao ukarone kamio nitema bido ndola maji yeto nazara jaraba kana ule maji unasema jana maila ngondo ule maji ya tondani nejina ningebala ngono ka nsira za majamelo la mabido mane na hansi yale jojiri shabo leo ye mruola ngukubala bangana nafasi ahulu maji mabido kume hatondani ya jirani ngebala hata bido zima kana bari juha mwezi hatu omwe wakezisima za mji watu wasuli wanezetio shasira juha bamba ohunu itsandra hunu kwenda rijua kana ni mrucho bala yimnasio hayo yalona pezo ende bala ende hatemba maji ya pourquoi wanadamu wanu walone kapasita ukawe kreye namna kwake maji serikali mtu bloke wanu hamanda wanu mwajokana mrejei harmazetio kaundo za kafuta maji moroni ne itsandra na hula omwe sirejei heli zakaya rirenjeze babi yokaka rajamba ile makati ya hali ruluna mahashiri na ya ranzi zestalewa shabanga bahainu garanga minukana iladhimuka ranzi uja 2020 shabo roke ni toma ukana bozakaya itsandra yana moroni anibambao shauma bazinje hambuzi nje mbabi mbajini yondo rujambukana ngabo ufikira zokaona damu wanzo weshele yensi wenge yoladhi masir mwambieno kana singa sibazi masinanyi garjojiba kanga bafanyisho zitadwa zema zokamaudu rikena nusubuti okarjebanu ridorongoa okabanga borongoko mriatselewe nai banunu suhara sha wakati zile action hizo ketu permete kamra doka direct banunadi yoke banga mjoko jabanu nje dofanya direct parce que mjoke kam nje dofanya direct banunadi namiga mono kana ula mshinzi ngabo bandhi ya ngoza bloke yabanga mjo mabangano parce que kati ya sideziwa zo tizanza yoke banu huimilia wandu branzera 2016 garojoka umshinzi wati yomaji umshinzi wati womwenje umshinzi wati wonono karuna ukana toujours ngasama travo hata paka dabaha yaladi mari mrongozeni ukana baneno gotsulukana leo waja waru majeni waja warenge yensi hatu matana elwani kwazi wizara hizo no yeke twara nje wako muri na barongo kamwishi yao lejila habanu leo ngabo wandu walo banu wa contre we mwai daula ranzi 2016 hata jeru rabaha wandu wao wauja watsanganyiha wadu shendiana na nuko za voti leo mamina wandu hunu angala demo yabani yoketswara nje wako mori wandoka na baraka banu wa amini kana wako mori wanza imavamana wa hikomori rowalo control rowalo nezi maraia wa manzani kiasi utosha yabo nsuamini ukana gila demo kejumo usodoru miwe maraia harumanogo za husuvote namna ino ni maraia ngwao nao kana si haki ranzi 1980 huenda yokabakati yo ranzi moroni huje sandaya yani yebambao huje sandaya shabo babavu maroji na kabati maji babavu maroji na mwenje mushkila yokababa harkensi tena rudo kana naravote mwana na regewoi wende atsugula lele bavulino yakafanya scenario na kiradhi bakarana ujua leo rikensi vanu jomba mukana wende mwana atsugula lele bavu rina renge mwana wala ndware mahiyo nsiani hata baadhi ya wandu wamane mashaka alafu ya depute ndireje namna lawiyo na mkiradhi mavamana mlone nsi hatu mweleokana wakatoka mde makensi mweleokaka san 2024 watsungulwa majeni ikawa c'est la première fois wana kawa wandu wamaha mengo miraro wamaha mengo mine ndwarongo wizara limatsanganye mwangaliokano na riziana projet wabatani wana ya wandu ikawa ngo vangu wafaidishi hawa nafsia wajawabu maji wisal sabila wisije dawavi wajeni
pourquoi tsorongo jeni wa wala mhawana jeze maji ya kaya yokani joka moronia buletio ili joro kama nwa bahinu ngabo tartibu yoke majinga la wao ye hambu huenda embajini bana bahe ye majinga la we sandra ya huenda mbude anu umero aremekoti ro kama ngabo kweli shikade namna yenu abangarele wao kalma dhamana hatu msamihi shabangara ngasi haruma tumo lokana rurumie maraia kama tumo la hatu so kabati manadamu jukaelewa yokangarko banu ridwana mabidwa maji magoma namdo bira mwanziani mwanando bala mabidwa maji kwa huzao haralimengo mine yokanarbiri restale wajeni wakaya wadukana na societe yokawala kwa kreyo maji hula hata yadoto la buteye kaziwa yanuja yo maji kanga fanya okomori pourquoi mtufanya taratibu mwasailishe maraia yokabanu zensizinu kamwenao taratibu ya hao sidokana pakeno ani wofanya taratibu ani ule ujimli fahima ranya wabsahilisha rangu kausahilishia isela kanga wanurazabu mna societe wahi wabali ujubuliwa habu mna societe wahi afenja shaila namne kawa lewani ikaribuli yao wanru wakaona na societe wala jabu maji tijida hubi wala ngesele ya bajao wala ngelimpidila bajao shabu ila publiki uyonge kozao kana zile societe za ula bala kapaka ukena mapesa ngeu unde babaji une ngeu hunde babaji ufinjao nakula nusigaru joke maji yarumisha huko mwaraba yoka upihe unike mwana yano ya umaji kaungo hulo majana manandaro majana mfukare yaboja nabugaro na uke maji yayo remabero kama bido yayo ngazungulo wabele makamyo zungulo wantu kwa yano shawo yofulia yohusezano ya uyela emaji yayo mabido yayo shabaka kama nzumu ndrimba maji kana wa maji yanumbra kesuru kanguno halimbayo nguno maji abla de ndawle mabido woro starabu lokomori balanga rona balari hea balanga si hajunga sino starabu bandu mano maji ya zabutei na maji kawa zikuvu no akira dodoka na baraka serikali sumanzani sindanye shakela de mwa umwelewe kana umshinzi nguo mziro ila namde kawa mtie wandu mvu wahimeba nurishebeze rikendanyi gazipandu zemvu leumbe kano lewa komori bandu wa komori wongo ne haki hao kale ori jaringa simivan garema okoti hawambade namna yinu nabo tujuru zempwe muhimu kasushido basa uha kasushido juha wongo na haki kalwa jorde guna haki kawarla huwa guna haki karfaila komantari jokanziro yabale hukam ditnevu leum jundukana leuma ba emergence inunsi ikauketina mpahiro wenda watsaha nsibo nze wajewa uhimilia wawasaidi suo na ruono tizinji yoka kwa jakana wakama maskini chaware ngensi kaugono utaalamu ngonaja waja wotsijwa wajewa basawa zila rugoko kwa tushinda lewo mfano duonru wajale waja wabana susete wa walone zemaji sasa bila zabarumtu uzia wanarungwa male wa faida nafsia rajunuko wandu wao salamu zuki wangu alitofiki wandu wao wajawarenga itartibu yokana emaji wafanye namna yoka emaji yatambalie haruma mabavu atarjuno timizi mengo leo richujo kanga wa itsandra ya burajoka yaka itsandra ya yende baba shabana tsojo kanga hambunge ndomba jini leo ya lawe itsandra yanga ndawo yembude omweka bwitoma ukabukaredelea watarijira sulama hamene mabavu nsipio umwe yabumrugu gusantukana kasa 2024 ngabongo alizanyumeni ko kataka uziwana wakazijao shadini mnelawi yo ndokana baraka yabule urti jerja filisha likubali rinja mwa system zoka voti nareli wano kaya yaladhimu hadani do ujushia shahitswa rirongoze warukonga sinao kari mwanzaoni kwa banu mranzo mru do kemrola ngwani ngufanya rongozo kana maudu ni hundesheo shikaleo sisi jarima bana gari babu hao gari manono anyasi gari vuna nao shaka batufanye hwazitendo ka rundesheo shaka rundo ngapofanya hwazitendo ka runde ripuhesheo yabongide lumsababu ukana maudu leo rejekudu vubulwa nayi yabongide lumsababu ukabaudu rikama problem rijuwa wenji wakabanu waimilia yezino siparo vumbwa mfano banu kamine mwana mama Mustafa Bakiri Jamali Laili umru ikawa hedata hazie hahunu hasikomori harumishi harumwensi umru yasoba sharabu yoraze diploma za lazimu kabati damna tujoshindo urumishiha
haruma mbawa yao ngabweze ambasadi ngabweze consul womri yarumishia jushida saidie nenda kabo ngabo wanru mrumili ya rohombi narimtine hunu ata harejeibanu haba perde hazi ya perde jao nomri kauge pre yarumishi harmensi utilo kaya umri ya shangiria jao yokaende hayebe homba hanu shabaka no shinda nzesi mwahe chomrunda zi diplomizahe ya somea Egypti ya taharaji ya sakomori ya jabanu ya rumisha wensinu ya jayadunga ye zinu renda mbio hata yenda hata sakomori wenda mbio magari utamafura usiha umri ya kwa lazimikeo mwe ani wanruanso kana babeshelea ya rumishihe ya uzisiwa wanajoshi nafanya ndia fanya hazi umrika wabakazeti hadi tola baharumishiha yahori mmono yahongari mjuwao lutubu kanga mbiazizo mru shana rubamba zi haki ukamane kema na makemsi juzi hambaza nungozila shazamba hosiu na zanungozi ketula dhumra zambia hosiu ila dhumra kemakini yaonese ilirunda zi faida ruone enamna ngamibana ngamunikuwa haki mana makemsi ngamushonga mvumbu mana baka Mustafa Bakiri Jamalile notsu jivumbu wakameme nsina bezoni fanya hazi komori raha wale kama mina bezokani fanya hazi komori abo namne kambise njirume bengwa nkela mbayo njirume ni kause ni jirume sasa kan kena shawala walona bezoka wa pre warumisharmensi kiradi rirambue rirense ruhombi niruhombi ngejurire jeza dingoni kama ngaraminio kale fitina ngilo jinji rualo harumwezi ruatso harumwezi rikansi hafitina rijunduka zerongopia kabati mruzono kana gazikomeresha hao na bumono kawalo bantu warema wali mamazali wala dimokeleo wajira proshe harumwezi la taabu zirema wakomori wakebazimano wakomori waonese namna yakola dimuleo ikawaja wajoshida wafinjao waone wakebazimano wakomori harumala maisha maziru wakomori wayaonao ani hiyo yonga msaidia we yensi ngamsaidia we pouvoir ngamjisaidia ngamjini kwa confiance wakama nada mujonoka wanaru walone rumbi leo kanga rabo kwa tine rumbi shanganyine rumbi ukanga nyine rumbi yokanga mweshelewa ze tabu za wakomori nganyibazima nao ngambabu hao arumazila tabu kanga zundu wakomori ardi tena ekale umjima kinisha ngamakaula manda yao abanga msaidia we la pouvoir ba waelewe yokanga rendo naye badala dhumu fulani ila dhimuri roho ila dhimu tazika bombonzi ilirisahilishe imarayasha sisi ili rakansa mshinzi karija paro ona madhamana wado fikiri namna ukana wado sahilisha imaraya nge yode namna mimi nionao ratine lewe nayo nsina ni miengao amaminu kana nsina rohombi yokawe janibu fulani shezura nzao nukana riadisona marunda baga juu sababisha ani labangano emashaka ya hafifishi hambavi ka unusi ulona wandu harumamieshi mziro unusi ulona wandu harumawandu koleo hakansi yeti dhamana katsuli na kidhamana shanguli nduwe wande wandu wa mnike marongo maudu hajundu kana gutwesha bangano ulamba jao ola ani katsuona ibanu maudu ibanga dlalo maudu mjuka honda hindi ibanu bada maudu ibanu bana simu wabanu ngarjuka honda hindi harumwensi ukangono bangano delinda umashaka wala watehula wala wavurehula wala wabejao na botsena ngejuka sababisheka leo leba ya rabo van wala hunde bahati mlone ze dhamana shamdunda tartibu kaa narifai tartibu fulani babe sele kiolinga julala narifai tartibu fulani na rinjejao babe sejao sheka leo watukufu ridwendelea idamna yinu ini mrejabanu ye hamade suala malo nakayamba ye jabanu etemwanye rongo yambarongo kao katsuzi komea yambarongo yatsuziona yambarongo yatsuzienshi mwaminukana wallahi billahi yuhasara ikaungejo ya mbuti nditsone savana ukamale bangwe lino aroka baraka nti justice mungu nimweze ngikaunga aminio kanga joda ajuta bandhi ya wantu haruma pirizo lazima leo mna jabanu mapapie bano mruyi ngarimu yao emruyi hasisi kamjua ukabengo mrajabano hatu mapapi yao kana kaufanya mrumalongo edene kena utolwa yemru mujokana hakima udu yenda mwa mahakama yambe mru ihandonese harange mapapi ya fenja una makatira kufanya zargozinu karaja kam public iladhimu yani huyo ajanshtaki ajeka janshtaki shaimi ngungu jifangulo mahakama bo wewe kujujukana haki ujibohe haki yao
ngine na ribakari mwenzerezo zinu wadoka baraka ribaki ni mrioneseze fikira zahe ureme fikira mwanyanyuho ritawe ya feri ya ukaya ya feri yo kuzikomea ya feri yo yotsia haho ya feri yo maudu wanrwalo vanhu ngwanzo daula ya haki wanrwalo vanhu ngwanzo mahakama tu yake ya kweli na honga amino kanga leo ngara nzo mahakama tu yake ya kweli yako kuna uja mwanadamu ujokaze mrundabo vanhu aujo dhulumu mrubanu yokabo mauluru tsoju hatena rimenyana mahakama na siramba garanzo mahakama kweli yabwaminu keka leo ramba garanzo mahakama kweli irunguzo zukomea abwaminu kana karano mjuharire jibano ruamo kana imruona lawe imruona tolo na watahasama ukayendrie mahakama gafanywa hazi hayo hiyo ndio daula ya haki ngasifaransa ba komrujo subutambe owanru wa awanru walona problemu ba awanru akazanunda boba kuno gazijiri wanru nti wafishe wao nde portambu plenti mrarango haka mahakama wasiswana wezi watanja pirizo imparona quartier ilojo hamena ndera fanya taratibu rendera fanya nziata mwanyasi we babano haka na mwana vanu wei ejao vanu wei hadoswaliza vanu ayo kekiri kwa amilio kana mahakama ngao yao ikamruge na haki sebo katsina haki abla di malalo bao nge zembido njema ngozenzi jiri rijibi wa halisi lobo mwanyasi fundi Musa ya hunraye taratibu yokaelewane ne mwanyanya wedata wala wezisti shahada ukana rongo fulani kauzamba yaho wedoreje vangu joda mahakama matalani au jauja wala wa preuve za kansi antire hawa waili zudura jojibi wakabano sura jojibi wana rimebano rimaneze fikira rirensi tiloja rejitar ma problemu maudu mrado tawe mwanyanya maudu mrado hura kana mjono manama ngune ni parsagar jumana mjonja pirizo hasibabu Henry leo mwanadamu mrado kana fikira ukanvano nedo lawa pano nedelio hapo mna parsa mrani uwe hasibabu Henry mruna jeleza za fikira zahe mruna ambeza ngozinga zendao zengozinga tswe shamba sijanja mwa ndongozo kana maulu mrado kana uhara ukana mjuju sumdu ndevala amjone na ulwaya ngamjona na sisiwa akwisi utsu binadamu ndo kana baraka ukana moji ndo kana baraka yende namna mimi naona masulaha ikawa tukufunga mwana ukana rinjia nai jajabano ni kontre mru shatsi fanya tartibu nsa usewo wengo wangu harumala meshahatu jimla usu ya kisiasa ya myeshi wansiju usu la mjibalio wa hatu rilobano ridota na bahimbabi la namna kaya ngaridao babanga wanadamu watokansi namna ino riwajua ho yokana leo ya jwa kawe hamadam lobi boltole mzee wala hani mru wala ngurungo yani abondo tsokan kensi ndo tsotsea renga wabejao fenjao riwono kana iza hunda mwanya sila salasa riwono karajao na tamdu mzima haramale tengwe la kumambo kajao yaka leo hajibenu hafanya publication hao harongoa hao hapu amru yokaindo mahakama ndambe mimi kweli mimi na bala salasa kana fundi musangani muiyo mimi ndena bala salasa kana jao wandu wao karajao na tamdu mzima abo unafiki wotsu silamu adoka baraka yaunga limia wa jali wanyanyasi wana haunga mrilimea wa jali swanduloba mitsi njaparo kubali mruyacho ni para na bokabale mrola mitsi kubali ukamione sokana zerugozo minjaziona mruon sumjua mronja mona utina merongo utina bokahasisi jawo hawa kajao mtata hizo mtu leonga mjojo kabili mrubano mandizo na hamba shantujwe famia hemruoi msujua na mjomba hai msujua na mama hai msujua familia hai bado ndinziende na jilisi hasarabu na minjale mwane dunia ukana mojisa wale wakanga momonongo bano gamjo dunga zile mwanadamu yambao nisatoka mjo shida ni mkontre haruma zile ambao ni zambe bahi shaizo kazina kwenda za mtema hakama yokahamba rongo ngizoneze profu zo hamba bango mkontre zile ya hamba sheluka na leo mrajebanu yatoe renge vokaliza wandu mrajebanu yatemwanyo kahuibi mrajebanu yatemwanyo kahusisi nizonguzo wewe kutsinu haki kifo kujaziona shawala mru yasubanda jawenda abe hazarongo maudizi jomu isomdola kakaoneha kerade onda karbaraka babano simesilamu mnyezi mgarni kankili harinika dini harinika namnika ungarijuka mwanadamu haja ujoroha kabanda zitsuhisa ikakabati mbarungu itsuhisa umswafuko jajo hisa wani saranzi alfulamu atakulondo babinasi uhisa kujaba mwanadamu yole mirongozi ya Mwenyezi Mungu
icho hisa icho ni saranzi alfulamata kula ndura binas ihisa ngine harkerade urakan baraka baraba sime islamu mrukajo ke islamu ya dumi ya sambla yukaramba le fitna lo zero rahano mrengesho no dia tinze mundu wallahi mri yarongwa kaulu bana yo ukaya leo tijawa ngamba mbo Mustafa Bakiri jamani leli huamba jao nezero ko sina ngamba mbo hari basi wala amba ya kaunambia unande lo harmo zero rahano le kada yatwale kaulu hosoni mwa Mwenyezi Mungu weka jajo saba kasida wa banda wa mwambia leo la salasa ukana ikadhulumishia hao unruwade opirizo ya kaya ya muaminu kawewa kaubanda umwambie alikuja kaswiri nizo akahamba baijo kana le dhambi le kungilo la hapo wewe bengwa swa kumurika rutujua bengwa hubanda ya kartujua shabale dhambi le kungilo la hapo kwa kweli kwa sababu ya parane no problemu hili ikakuja kawa mwambia kajo parane problemu hili wala yode direct kwa sifanya masula njeni honge bana watukufu karombo Mwenyezi Mungu yatukuze nsi hatu magamana hatu reveye dingohi reshelensi hatu rensa na rongo asambla rensa na rongo jihubia rensa na rongo kama nzonomewa rensa na rongo kama mchungwaza ni kejao mchungwaza mwele bavumin keshefu rensa na rongo amanda wao sharike nsi ni wandu ikawa dumlone pouvoir abaha mkensi mwangalie zepo muhimu wana societe wa mada wa walo yabo wa ujihubia waje wake abo bwana sabila wadunda mapesa ya kumwelekea wido tabiha na borujujua leo wandu wao hauma ile wandu wao njokanganyina wandu wajoja bonsi juu warejeze zetiyo zakayabo wardi wenjeze hama baba mabavu tiyo hamanda hizo ni mrala wadawani haende ndiare baba jibala ya jihili ya yele au ya pihe au anirejeye na mnarakaya kinyume uka 2024 wakati wa medadala mimi kama sheleo wakati wa medadala yehoja ya lawe kama sheleo rika yabo mrako de buletio bala rako fula botio juu wakamwenje wakajao abayinu 2024 una mashaka njihubi wale ngono warange dhoma na mandiyo uchosa girika kwa twanzo tuondra miliari utokajao na bongono kanga walo ma victimu wa ima bano wambonda asinda anyi alorke ani giyo sababisha leo mrujo jami bano usaidi yorongo wa ngombo jao ya junda dodeziwa no hawo ya dola peziwa yabo binadamu na maudu dureje ndi ngono jambe ndani voti yabo je iyo amwaminuke le bezo lono akomori voti ezolona komori ngani mbioni ngabo tsahakavu ya maji ngabo tsahakavu ya mwenje unono kayo sikuwa ngondo Dar es Salaam uze kwenda ruizo zumuzo muhimu izo yani iyo hamba nyumba ikaweziwe izo ziraru zihoboha babaki dziba abanyumba ke jahima ukanisa jokar mwanzi kabatsi maji kabatsi mwenje kabatsi unono abuye daula ke jahima raha ngenge ntsuo no kana zevotizo zende juko jana shawiri shafikuru kana le panzaka sinilo ukarifikiri zepo hizo umwe ritokane mbamba njirikena mwenje ononeke yabo ngerudo shindano yokeno parozi ya mashindano yokataka mono hunu ze partingizo hunu egoshi na wao otso imatu dore mawano na abo ngono kanga sina ba mwenje anga sina maji ngreka mwade mujwanga la hospitali mruwa hata mrujuzi sabana nuwa shindano hindri shawo mwe ze nungo muhimu za daula ngizo nge lewa rwajojaro nangari shinda nao ribabu hao alafu joroka hiyo problemu ya maji problemu ya mwenje problemu ya unono wajele ukakula katina daula wengi watukufu anubishirwa ni khair Mwenyezi Mungu ajalie message ni waswili wakibandi wa madhamana waelewe wafikiri wanokana kweli ngasimano rimu miliani kweli ngasimano sindanyi sha kena uzia ukarimwambieni ukarezo pwe muhimu nziro ikawa zikazirema wakomori Mwenyezi Mungu natukuzinsia hatu Mwenyezi Mungu ajalie izabira wasoimo mwanya sila salasa zikemsomo harumasi wanrojina ristehilane ristehimalaho ristewarizaya rijokaka rungo banu warujo shindana warujo uremana sharuduka na limiti harumanungu wa madazinu baala kulli hali wotsi mwedo wotsu binadamu kamjuwao kaira kabatsi bahanu mji utsona damu watsutamdu nguzo nsipia na wonudu mparano no jamaa no mwendeleano kale ujaribala mwedu hamanda huo yabunga dhulumu wandu jina ukabunga dola temifaraka haruma fami haruma wanruenji ikawa wanugwa bira nao la kulli hali nasi hani mrumo banu bugu hisi kwa mwanadamu uloni ankilahi
sumjufumo shauono kange na irumbi ujiandike wandu fikra yasaidie ili kama maendeleo mema watu fa Komori. Mwenyezi Mungu na hui wanyanyasi kwa waruma emabara wanzo waswili vanu walowa wadi walomola pitali na haina taabu mwana Mkomori mahusus mwana Mkomori na haina taabu zile mema Islamu. Mwenyezi Mungu yazangushe na ndezensi bala bali hama Falestini na wao mabaya mashaka. Mwenyezi Mungu wasahilishe mabayayo karjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.